Anjali ma'am, this is Priya here again. Ngasi video je special ne ko. I hajik Indira Gandhi International Airport, Delhi airport ta lai ko. I flight paide ne hajik. Akoi Singapore to East Timor je ki final destination ne ko ngasi ki. Ado do ay gina pi ma hoi ga loi la e. Ado do na chatu kya. Akoi ki ena si puche udra. Ay laptop, projector, 100 football shoes. Adumana aina akhoi underprivileged students myam je aina sports mogi education promote tawna bagi damakta for the development of Timor Leste ki damakta as a 12 years old girl child as the special envoy for the president of Timor Leste aina egi duty perform tawne egi side legi adu khatangi na teko myam aina hadi Timor Leste chatuje akhoi ki haji ki Manipur ki issue je aina adju represent tawdune akhoi ki UNGA, United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres ka private meeting taw din ko. Kaya Manipur kita makta, kaya situation je. Amo kina phone na bagi makta. Tuna peace proc na ba, tuna solution proc na ba. Mga taw dune wari sana dune president ka phamaga, kaya UN ki Secretary General Mr. Antonio ka phamaga. Kaya jo ngatang like a few weeks back, President Ju, Draupadi Murmu, of India Ju, President of India na Ju Timor Leste visit daw ki. Adumana tum tawi good relationship of Timor Leste and India Ju ko. Adumana ay Ju hajik Ju India ge embassy adum Timor Leste da just hagat bahurani. Adum mayam thuna torani adu do ay open thuna torani adu do mayam puna yung energy ko ay nakikik daw bayage daw. Daw din ay action love to Timor da. I just special envoy of Timor Leste ne. Natra. I do powerful or Jani hai tare ki hands the power ma'am. International level di. Natra. Koi Manipur kita magta. Maleba Manipur ne yai pare. Ada kai ke pono nang na pur jai pe ta hai ro. See the box like there. Aditi ma'am, ako'y football yawre ko, 100 football. Ay ma'am, still laptop yawre ko. Ako'y laptop, ako'y student ki, ako'y projectors yawre. Ako'y education promote taon na ba? Do sports yawre ko. Dumana, sanju, ako'y education mo school bags ka kajo. Yawre mo students underprivileged mo students ki damakta. So mthate na ma'am box yun, 100 footballs yawre. Along with football shoes, natra. Ako'y Timor shoes cup football. Football for another sports and education like that. And the people of Timor Leste. Projector Shriawi, adumana ma'am po siya yawre ko. I guess hati kita buya wadyo nga doon tawi. Adumana hajik ako'y flight pa dole, ako'y check-in tour. Agi ko ma'am, bye bye. Pray for me. Ay adum update tabi rakke. Time to time da. Bye bye.